na hiang Calvary tang ang kaldo na Calvary tang hi Israel rama chu lo lawa Mizo rama po hin lo mani an kaldo ni hello hian hi hep right trongin ni lo Mizo trongin alo in ziaka in nga na voi khat na isu chu thi tura thiam lo chan ti ra ni ti ne mo man ta thiam lon chan ti ra hela he nei pilata nga voi ni na cross an put tir chan ta ni hi isu Krista kha cross an han put tir do na rob si pai te kha chuan kal zel do ni helai hian in nga na voi thum na ti sun cross atluk pui voi khat na ni su kha Calvary tang khan cross put so khan voi eng mo za atlu puya chuan hei rom si pai te khanin an put tir le a tiang khan an bua ani da hian in ha voi lina hi suan anu mang ang chu ato ani hian hi so cross apulai kha anu le a u nau te khanin chak chungin ti hian an lo bian ka helai hian Mizo father masaber Reverend Father Alexis Sanglura kalau oma he tha ni romang ka thani pro sam su tu Mizo rama chuan ani helai ngo hi a thui chho khop maya a hun po nu ma helai hian tu ong ha hoi ni le hoi nga na uruni mi in iso cross up pui simona kan iso kha cross iso cross ka put pui ni kha no bible ron tanin ilai lem chun en tir ta ni ei iso in ha hoi rukna ei helai hianin isu mai ruk saktu po kha mingan lo si khap mai en siang china Veronique kin isu mai a ruk sak inia Veronica te poni se ti chen hei ko pira prepla mai kan lon so zela Calvary tang tak tak kan theng so dong to ni helai hian isu tluk voi ni na nga voi sari na isu kha atlule ta thok mai ni kha cross bulai kha ya atluk za te po hi helai hian an lo chin sia thapa thapok mai tlang lam kan pan so lenga ole helai hian Jerusalem nu ten me chia ten isua aron bia a tiang chuan isu cross pulai khati khanin ei Jerusalem nu ten an fa te an shuai chung khanin mal som na tam takalo thlen sak to te khan hian isu kha cross a thi tur kha anon zui ve ni hela hian isua tlu voi thum na alo om le a hei hi aro pui ril ru khoi khop maya tinga isua tuklai cross rit takapua atlulai tha kami tha atluklai borver khalo langa hemi tha an milim mang hianin han ngai tu taila isua thi tur kha ril ru te po alo lang ora ting chuanin ril ru kal thui du khop mai chuan kan so ze la hei
hi lai hi Calvary tlang tak khania hi lai hian Isua silfen an hli saka tho sa then be kha nai to ni hian a silfen te kha an hli sak ko se ka ti chuan saruak ngal ngat khan kheng be don ni chumi lai lem chu lai hian u theina lo om bok ani le lai hian Isuan kheng beta chuan cross kha an tung ding don hei an han kheng lai lem vel rap kha khop mai hei rom si pai ho in an kheng bet lai tin deuh hu mai a hian lai lem kha ta ni ru ru khoi du khop mai chuan kan kal zel a hei a kal chho ngat mai a lai tlang hi chu sang view to ni hi lai khian Isuan khen bet na hun kha kan hu thei ta ni ole hei tuna hian Calvary tlang tak tak chu kan thleng ta a chuan hei an kheng bet va mai a helai hian Isua nu mari ni om tak te tin Isua thian te jing ami tim khan hi akut thar dan hi tia na tia hei tia chat helai hian Isua cross atangin an la tha a hian hei helai hian anu mari na pom lai mit tui senga Isua ku ngoi lai kha la hen lo en tir boka hian akuan te hen la bam boka chunin helai hian Isua kha thlanan zala a thian ten tiang khan peter te tiang khanin Isua kha thlana an zat ta ni chuan helai hian Isua khan phuma an sunga han Isua kha ti hian an phum ta ta bam mai chuan mit hum hiwa chuan a lo tho le ta ni hei helai hian Isua kha na tanga lo tho le na kha hian in thein om ta ni Calvary tlang an ti chu ni ta ni